Funduk. Assalamu alaikum tuğanlar. Caныш Kurbanov akabız azı konsultasiya beredi. Funduk boyunca men şunçalık izildep, hazırkı günde funduktu tigip, biz cüstükte tiktim. Bizim Aksu'da, Kerbende, Paçata'da özü atat, Aslanbap'ta, Caradar degen yerde özü atat, düşün beri atat, düşün beri atat, Suzak'ta özü atat, Çallavat oblasında. Hem biz mümkün boluşunça, bayağı kireçe alı gerek de bağçağını bağışlıyor. Buna misal için bir tür funduk, bu badal, özün badal özündüğü, bir tür ortaça 20 akalara maçını düşünmeli. Ben 10 kilogram düşünmesinde atam. Bazarda 600 somdan 800 somga çeyin turar. Sapatına karatam. Ortaça 400 somdan satkanda da bir tüp 4000 som kireçe öyle. Bir tüy. Ailem biz yeçkini bağıp ulağın 2,5 som satıp algandan payda var mı? Tokoy usta cegizip. Baktım varını talkalap. Baktım talkalap. Ekologanın buskanın gereği var mı? Gereği yok da. 400 hektarda 4 eskini kuvup жүрөp. Evet. Yani funduktu. Köytü öte cengi. Öte cengi. Çerenok'tan kete eken? Çernok'tan getir. Kete öyle. Bizim şartta özet. Özür. Bizim şartta özür. Apaka bir görbeş mi? Bir. Hazır mende uşul neme funduka 10 dolardan ki neme 10 eurodan kilenk var da. 10 eurodan. Только объем gerek. 5000 tonnadan jogorу болуш керек. Bu funduk. Tiksen tüyünün tamırdan. Tüyünün jana kamış kokşop çıgat da. Kaynanoş alıstan emes, tüyünün çıgat. Tüyünün çıgat. Bir yılda 1 metrege şeyin özür. Bir yılda 1 metre rosperet ha? Bir rosperet. Oşo rospergen çıvıktı, can kızı, May ayında. Jergerde 5 santimetre koyup koysam, special poçkalar oşol jerden öyde göstep katarından küçülü öz çıkar. Mayda ayağına çevirir. 10 santimetre öz öttü. 10 santimetre öskönde toprağa gömüp koy, sana oşo jılili bir tüpten 30-40 tüp funduk dayar. Köçöttü değil mi? Köçöt dayar. Qanday qilish kerak dediniz? Başından daha bir. Ko'rsatavering. Misal üçün Munoğlu turgan funduktun butağı. Butağı. Bunu jatkızarsın. Жерге 5 santimetre tigispesden Jatkızıp turup. Mınдай zımдар menen Skop men. bayağı uhtagан bütçülöy dep koydu. Спящий почкалар ойгонот. Oşular oygonup turup, oşular tike özöt. Katar özöt. Ova. Her bir bütçül özöt. Her biri büçülüyorsa. Özüt 10 santimetre bulup, Ova. ayağında. Marinin ayağında 10 10 santimetre var. santimetre bulup, 10 santimetre bolgondan keyin жерге jatkızıp turup, bayağı uçkan 10 santimetre olsun, 2 santimetre, 2 santimetre, 3 santimetre kaltırıp, kalgan göm işte. Toprak göm, sudan se, un toprak menen se, üstüne Afrika salıp göm koyuyorsun. Boldu. Uşu menen noyabr aylarında oşa her bir çıkan bütçülü kırkıp alıver samır alıp getir. Boldu değil mi? Ketdi. Oşa bir ile butaktan 20-30 Köçöt çıkar. köçöt dayar. Özünde funduk köçöt dayar. Aka Aksu'da o östürüp atası, Karasu'da. Men Aksu'da östürüp atım. Hazır bir Cüstükte kılıp koydunuz. Bu yıl oşa cüstüğümün tüyünün 1 metreden 4'ten 5'ten çıvık var. Men oşa cüstükten bu yıl 500 tüp kılışım. Hadi. Kılışım mümkün de. Anam uruğundan da çıkart. Bu oşol uruğundan çıkart. Bu danayı katu. Her bir önü mönötü değiliz. Önü mönötü 4 ay 5 ay her bir nemizde karatılıp da. Funduktun önü mönötü 8 ay. 8 ayda önöttü. 8 ayda önü çıkart. Oşon için Ağustos'un başında tikiş gerek. Ağustos'un başında göm koyuş gerek. Ağustos'un başında gömüş gerek. Gömgönde bunu turap kamranda ya. Tike demez, ıldı demez, kaptalından koyuş gerek. Kaptalından ha? Şurada kaptal. Şunday, kaptal koyuş Şurada gerek. kaptalından koy. Kaptalından koy. Uşunun büyüklüğünün hekeze toprak sal.
Mesela 2 santimetre toprak salış. 2 santimetreli toprak Toprak salınadi. salış gömüz Ağustos ayında. Avgust ayında. Uda kalazı жазында Koçat bolup чыгат. Çıkıp çıkıp. Бирок андан кийин мына ноябрда, октябрда тиге турган болсо ай жылы чыкпастан кийинки yıl чыгат. Bir yıl esi alat kende. Анын да дәвирлер мындай болушу мүмкүн да мен септим эле чыкпай калды деши мүмкүн да. Кеч себеп алып. Geç seval var. Күткүлө кийинки yıl чыгат. Kütüş gerek kiyinki yılı çıkıverir ha. Köyle alıp salmaz gerek. Мен өзү бул практикадан мен кылып өстүрүп көргөнүм. Görgönünüzde. Фундук. Ал эми кайракы жерге мына мисте тийиш керек. Мисте. Kayraklı жерге мисте. Мисте. Мүмкүн болушунча мисте бадам. Баткен, Ош, Жалалабад, мисте. Мисте. Алабука. Мистенин уругунан мындай күлөк кылып, узундугу 40 сантиметр күлөк кылып, мындай диаметри 10 сантиметр кылып, ошого ар бир урукту өндүрүп тигип, өзү мисте bir 10 santimetre ösküne tamir 20 santimetre öskü dedi. Temin girecek. Oşun için 40 santimetre öskü. Oşun 10 santimetre olduğunda talada kazıp çukurda oşun badatına kazıp tigip koysun 100% özü. Приживаемость. Anam badam miste. Bu duh doğumlu. Tüyünen erkek urgaç olur. Tüyünen erkek urgaç olur. Bunu söz ulaş gerek. 10 tüpke 10 urgaç emistege bir erkek miste ulaş gerek. Biz hazır Tigile de apılayt etti. evet, bu talada biz yek bile şu akça çaçıladık da 700 şuga şümbespen kılba yatat da. Bugün günü 10'da basış gerek. Erken gün düşübere turalım. Buna kiwi oturalım. Kiwi. Kiwi. Kurgatılgan kiwi. Kiwi kurulatılgan kiwi. Az pazardan satın olmaz. Avuşunu özü söndürecek emin olun. Cüzüm de öyleken de bu. Bu cüzünde bir tüp kiwi 250 kilogramgacha meme verir. Ana. Hazır pazarda bunday turap Su meme, kiwi. su. 150 so'mdan 200 so'mgacha. Ana. Oylab qol 250. 35 gradusga sovuqqa chidaydi. 35 gradus soğuktu götürür. Ko'taradi. Emin uchun kiwi tikpaymiz. Buna Batken'de kiwiga tolturup saldın ha. Özbekistan tigi otatqo. O tigib atadi. Jırgap jep atışat özleri. Jig'ib. Biz o'sha bozordan sotolumga qarab qo'yib kiwimizni qo'g'aytib sotib bizga. Ana. Emin qanday qurg'atdi, qandib nima qildi Xudoy biladi. O'zingiz qurg'atib bola chaqa o'sqa organikalik toza qilsak bo'ladi. Şunu deseniz. Buna badam da aytsanız. Badam. Badam. Badam deniyor. Buna su içmeyken kayrakı jelleri var. Kayrakı jeller var. Oşo kayrakı jelliği jana men aytkanday östürüp alıp turup tigip, açуу badamдар var. Oşolar tigip өзүң каалаган ширин бадам булап кой. Oldu ketdi. Бул бадам деген сөз мына айтып атам миске 8 жылдан 10 жылдын ичинде мөмө берет. Бадам 3 жылда Mömöge girettin. kirет 3 жылда. Hı. Mına şaptalı, badam, Tez tez giret. mömö örüçü. Almadan da tez girettin. Almadan tez mömö. Gerek olsa değil. Hı. Buna hazır koçatın 4 dolardan Bolmalı. memmin degen koçatları da apkelip berip atabız. Az mı ulap sulap oturup aile mına tayarını alıp öyle bastırı örgüle den talağının bardığını tolturup bakılıp salıp. Salağını büt bakılmışlar. Ana bul tevki erte güldü. Erte güldü. Erte güldü soğuğa Aldırır beş kere. Aldırır 5 kere. Hem oşo soğuk aldırmay turganda hazır. Prespas- Arkanday joldoru var. Toltura den. Folturu. Arkanday darılar var. 10 aprelde gülдөй turgan koçatlar gelecek Koçatları hazır. var. 10 aprelde Yok, gülдөй. erte güldey turgan bolsa bizde maçavi ne var? Tural. Ne var? Maçavi'den egerde Güldөгөнгө чейин берип койсо, жок дегенде бир жума аркага жылдырат. Muzak su berip koçatlar. Tüyüne Katıp biri. Hamur benim de calbırakı sevdim. жалбыракка себеп да. Жалбыракка себеп. 3% oldu. 3-4%. Çaçıp koysa bu dagы мүмкүнчүлүк. Анан кийин ошол суук уруп келе турган болсо, суук боло турган болсо, суукту кайра жандандыра турган бак клеткалар өлө баштайт да. О өлүп бараткан клетканы, мисалы үчүн 50% өлгөндөн кийин
Al tim koysa oşo 50% ölü. Oşo ölüp bırakkan kiletkalarda 50% kiletkalarda. Kayra kalınlayla turgandarlar var. Керек болса да. Gerek oldu. Uşunu biz, ben aytıp bence, Türköylükten, savaşsızlıktan, keneveslikten kaçaylıдағы hareketin okuydu da. Оқыш керек. Оқып алса болбойт. Мына азыр мамлекетте biz айыл чарбага канча миллион доллар салсак өнүгөбүз деп атат да. Мен айттым 60 миллион эле салабыз дедим. 60 миллион кайерге салабыз деп атат. Мен айттым ар бир райондон 100дөн агроинженер окутуп келейли заграницада. Мына Түркия мамлекетинде. Болду. Айыл чарбаң уже өнүктү деп кое бер. Ya buna köçöttü çek memleketten gelen tavus. Ооба да. Buna hazır 4 dolardan 8 dolarga çeyin köçöt geliyor otur. Ооба. Oylap gör. Bir yılda kança köçöt girer? Bir жылда эң аз дегенде 1 миллион көчөт кирип атат. 1 milyon köçöt. Эң аз дегенде. 1 milyon köçöttü, 1 milyon köçöt geldi. Bir agroinjener жасап коет да. Orta çele. 6 bin, 5 bin dolarga koy, kança bin dolar olur. Eğer mami oşul akçanı el baykuş ıylap sıktap oşu akçanı taap atat. Ооба да. Oşunu egerde memleket küyse, elge bor açıza bir inventro laboratuvarya kurup koysa, inventro laboratuvarya kurup koysa. Biz bugün oşul 4 doların orduna 1 dolardan Жетпейт дагы. 1 dolarga jetmegen köçöt satat elek da. Ооба да. Yerдің ekonomikası şuna göğüt Ооба bile. да. Mamleketin ekonomikası göğüt bile. Аке, мына Зеленхоз бар го? Бишкектеги. О. Жылдык бюджети 5 миллион доллар. Иттин ишин кылбайт да. Ondan көрөктө Ben açıkçası aytayım. 5 миллион долларды бизге берсин. Ben köçöt östüm. Көчөткө бастырып таштайбыз. Leskosta köçöt östüm. Yalova'da şehir çağırdım, yerine vardım. Abdültaş Kökşe yapar mı çay? Ben sizler benim Любой, gelişim tüzeyim. Кечирип коесуң, мен таптатылып. Gelişim tüzeyim. Sizlerdi yaşıldandıra köçöt menen kamsız kılayın. Anal öz gönlüne garantiye bileyim. Ben merakla. Zamga dayınladım, zam menen süreçte gelişim tüzeyim. Şunun bir ay gün öttü, 5 gün öttü, 6 gün öttü, 2 ay yattım, anamına körse bizden oşol mesni yerden algan köçötten özgönden alganı duruzuna eкен. Sebebi özgönden jol direk akça tölet eken. Jölgönen ек kezi 10 som koysa 10 som 20 som koyat eken 10 som çöntegine 10 som bir yaka. Köçötte alat eken. Payança bağda. Жей турган система. Ama özgönden gelgen köçöt garantiya жоқ өспөйт экен. Ha şaharga өспөгөн köçöt керек eкен. Өспөгөн алат экен. Ana men Жалалабад шаарын көрүп алып, ошо тиккен акмактарды адам эмес дедим. Высоковод линия кетип атат. Кетип атат. Низковод линия кетип атат. Түйүнө Павлония тигип коюптур. Ойлоп көрчү. Павлониянын бийиктиги канча болот? 25 метрде. Бул Низковод линиячы. 10 метр болса керек да көп болса. Ошо баш ойлобойм. Да. Я оны бутаптак акча алат да. Эртеге буну бутап атабыз деп, о жерден да жейт да. Булар эми мына биздин чоңдор шунчалык акмак болуп кетиптир эми аке. Кайерде болсо ушу штукатуркадан жейин дейт экен, краскадан жейин дейт экен, полдон жейин, асфальттан, кафелден. Бу бар жоктон жейт экен да биздин чоңдор. Шунчалык биздин чоңдорубуз ушу психологиясы ушул карышкыр болуп калыптыр да. Ушу кайерде болсо ушу үзүп карышкыр деле мисалы үчүн бул деген орулуусун жейт, а булар болсо соусун деле жеп атат, бардыгын подряд эле уруп кетип атат да. В общем, ушундай бир бүлдүрүүчүлүк бир саясат болуп атат да аке бизде. Эң жаманы ушул болуп атат да. Таяр турат мына 3,5 миллион гектар жерди бак кылып таштап туруп, жыл сайын 20 миллиард, 30 миллиардтан кирешени көрүп, мисалы үчүн бизди президентибиз жыргап эл башкарып отурса болот, жалаң пахтакөрлөрдү топтоп алып жанына. Жалаң эски бир дагы адам кетпептир. Болгону Сооронбай Жээнбеков кетиптир.
Ötkende menden Kalganı bardı bu şerde gene. Menden suradı da bir öyle ayıpsıladı da. Ne dese oşa desin. Canağı Premier Minister ketip akıl bir japarıp keldi deyip de. Bu kanday oyla istediler. Men çavağa getip kiti geldi de dedim. Jeytirganı geldi dedi. O da çok rakıdı. Çavaqtın oqat yegeni menen kittin oqat yegeni ayırmazı var da. Hani, конечно da. Muna hazır kança Asqılбек Жапаровдун өзүнүн телефону бар менде. Канча жолу ошого голосовойда жөнөтөм, жазып да жөнөтөм, бир жооп жок. Аке, жолугайлы. Мына ушул баг отургузуу боюнча мен сизге жакшы бир консультация берейин, отурайлы, жасайлы, инвентарь лабораторияны коёйлу. Миллиондоп, миллиарддап көчөттөрдү чыгарып, элге таркатып, ошонун түшүмүнөн элди расчет кылып, бар жок жакшыл болот. Экономика өсөт. Адамдар иштегенди үйрөнөт. Жок. Бир реакция жок да. Мынандай да. Калайсыңбы, калабайсыңбы, көчөдөнбү, башка жактан бу диплом сатып алдым. Болду, ишин кетти. Тууганыңдын болсо. Lakin diplomun jokpu, köçede kaldın. Sen min başın işlegeninde ошол болот да, мына сен мисал үчүн. Яке кечеги багы депутат болуп келгендер илайым топ эле дедим. Таяр текст окуп бере албай бир шулдурактап жаш балдарга окшоп турат табагы. Ушулар кантайдан мыйзам жазат Бир каякта бир кикир-чикирге киришип. Мен ойлодум эле мына жалаң мына элим жерим деген адамдар келди окшойт деп мындай. Ошонун ичинен бир чындап айтып көрсөң билбейм эми көрө жатарбыз, эми жакшы ниет кыла берели. Жаныш аке куш келипсиз. Ош шаарына. Көп келип туруң. Багдабад жакында башталат экен. Мен ушу жала Ошко чыгып кандашым келип кетиң дегенде ойлодум да бир ошол өзүм негизи эңсеген кишилер менен сүйлөшүп баарлашсаң өзүңчө рахат аласың да. İşim bolbodu başka yok da. Emin şu ben geçiş sıkıntım var. Ben altıdan beri konuşum gerek. Buna 15. yılı birinci şu calında uçundan calını tutulattık. Bir uçundan birinci başlarımız. Şuradan beri akıl köyümüz. Bro, iş kızıl otağız. Kılı otağız. Elge Polus'tan gelişince aytып атабыз, үйрөтүп атабыз, айткан жерине барып атабыз. Эмесе ушу Аксыга Оштон Минезарил чакырдык. Ордудай бир келип кетчү экен. Элге бир нерсе айтып берчи деп. Ушул жерден өзүнүн машинасын минип алып, бензин коротуп Аксыга барып, ошол жерде өзүнүн жакшы сөздөрүн айтты. Азыр да жүрүп атат. Жакшы иштер болуп атат экен. Рахмат. Кудай кааласа элдин көзү ачылып атат экен. Элдер ушу түшүнүп калды. Алхамдулилла. Элдин кылган ушу биз айткан сөздөрдү уже эл муюп угуп атат. Ошол биздин эң чоң жетишкендигибиз. Кудай кааласа Кыргызстандын бардыгы бак болот. Азыркы жетекчилер кетет экен. Ордуна Кудайдан корккон азаматтар келет Кудай кааласа. Дуа кылайлы. Мына туугандар, акемдин номери 777 666 555 слива боюнча, мына фундук боюнча кандай силерге консультация керек болсо акем жардам берет. Любой время чалсаңыздар акем онлайн отурат. Жазсаңыздар да болот, чалсаңыздар да болот, жообун аласыздар. Ассаламу алейкум.